بله گهدارن هجا جارکی دن لهر دره وین ما گهدار دکن ام سلاف و حسکرین خوشواراره دکن ده برنامه کی دن ج برنامه کلین هنری ام بوارانه و جاره میوان خلق ما جباشور کردستانیه جباجار خرماتو میوان ما هنرمند پیشوا رمضانه بله هنرمند و ماموسته پیشوا رمضان تبخیر هاتی برنامه کلین هنری لروجاوای کردستانه گلک سپاس کم واسیفان باری هر چیز از پر کیف خوش بوم بدیت ناته جاره کیدن سپاس جبو برنامه تا کم دنگی خود گینین حوالن زندان ما گهدارت کن حوالن سریچیا حوالن هرم پاراستنامه دی ما گهدارت کن دیسا ریز استاف ما گشتی وکی گل باشور وکو کردستان گشتی جبو حوالا بو هر در جبو هر کس جبو کردستان تید کوشه و حول ده ام ریز خوشوان راد بیجن دیسا و دخوازم شتاکی دنجی بیجم لفر یعنی کرمانجی من تام پر نباشه اگر شاشتی کبوج گوت نامن دا و جا خافت نامن داز لیورن خود خوازم جبر کو سورانم بس دي ساجي از حاولتم كو كرمانجي بافم بله نه مشكله يعني جيد بيجن بسوراني بيجن كيشانيه همي بسوراني هناك بكرمانجي وتشيد بعربي جام هناك بهفر الصحبه ونقاش خابكن جارك دنت بخير هاتيه برنامج كلين هنري قالك سباسكم هربن براستيجي افدمك درجه بلي دمك تهاتبو افجارك دنجي تهاتي روجافا امنا هناك صحبتي خابكن جبوت تهاتي كارو خباتن و جبو كارن هنري كوينه چابكن امي و مجارنا هناك بهفر نقاش بکن بله گهدارن هجا یعنی دنوا و برنامه دا ام دخوازن وساجی بیجن همه کسی که ما گهدار دکن بریکا دنگ رادیو دنگ گل برنامه کلین هنری براستی جی به تایبت دوی دم داویه دا تفگرا چاند و هنر و همه هنرمندین که ام بیجن جبو چاندا کردی جبو هبونا کردی جبو کو ام بیجن چاندا کردی پیش بکوین براستی جی گل هنرمند کارو خبات دکن و بر همین نو دردخینن و بر همین کل سر وستیایی یعنی لسر دو وستن لسر تشتکی نو چه دبه و ساعت آماده کردن یک جواناجی هنرمند پیشوا رمضانه او جی دوی داوی دا و برهمه کی نو درخستی اما وی برهمه جی دنا وی برنامه خود هول بدن پیشکش بکن اول پیشوایان اینها وین ج باشور کردستان هاتنه بری هر تشتی توک پیشوا رمضان ل باشور کردستان ل جباجار خرماتو در کتیه دست پک لودر باندور هنر بچرنگی ته هنر دست پکر جزاروکتی ام هنکی بحث تا بکن تا چا دست پکر لودر هنر چا بو كيش هنرمند هبون دوي دمي كنت بتشوك بحياة صال انها راسي از القرميان هريما قرميان الدوس خرماتو از الدايك مولي ورجي مزن بو محيا بالصالح عمري خوز دور بو من راسي جي بافي من استرامبيج بخوا و هالبزدن فيسه مثلا دست بكرنا من 2008 بو جبو 2009 جبركو باب من ناف هنر دابو از جديسا بريكا ويداز كت من ناف هنر دابو من داز بسترانغوتن كراسي حيا دو سه سال برجي من تام وكي رسمي من ستران دكوت راسي جي بس دوی مدتی اخیر دا زیادتر موزیک چیتکم و سر چکرنا موزیک و درست کرنا کلیپ و چه و ساز سکنم راستی جی جبر کوز از حسم و کاری من زیادتر از بوی کاری زیادتر مرتاحم و جمع ناو دنگل هری باشور کردستان گشتی هریما گرمیان چاو بیجم از کارم بیجم دنگ بیجی و مقامات جرات بیجن مقامات فولکلوری و دوره کو گرمیان هنا وکی آی جرات بیجن قطار و خاوکر الله ويسي خورشيدي وانا هندك دنگ بيجي كون جگرميان يعني هندك جوان ميجيوان فات قريد 2008 سال بري وان دنگ بيجيا كوبري قاتاين كتابن قاتا هبون كتاب افستادا ازردشتي وي دمي وسا بتنبور هاتي خوندن حيان هامايو خلقي گرميان وسا دنگ بيجي خدا او اواز بكارتينن مثلا تاثير جي سر من هبو الراسيجي از انها السروي اساسي موسيقى خوچت كم لسر اساسي فولكلورا گرميان سر اساسا فولكلوري كردستان تام گشتي همي هرم کوز گودارت كم وسا دخوازم جهر باجرك جهر هرمك جهر جهه کو موسیقی کردیه بس گودار کم بکارم که ماجی من دو از سوجی ولکن جوری بکارم کاری کی نو کاری کی باشتر جه چکم و کاری کی تام کردی در که راستی اول پیشوایان لنهال باشور به تایبت الباشور کردستانه و تجد بتمنى كي نها جواني ودامي كنت دست بكارو باري هنري كر
ام زانن لباشور کردستانی به تایبت دمک درجه کار هنری باش تیمشاندن درفت هنر الور هنه درفت کوان بیجن هنرمند ستران خواه تومار بکن و چه بکن هری زیاده تر لوداره یعنی روش پرورده هنری وک منهاج یعنی وک مفردات هنری لباشور چاوای به چه رنگی آستی و چاوای هوا سیپان راستی الباشور نها درفت پر های راستی جی ده پرودکشن دا دگیری مثلا پرودکسیون ده استودیو پر کوالیتی و باش کو اجهزه پر باش هن یعنی باشور ده و گروپین پر مزن هن کو کار کن لبله از وکی خود فکر مزوکی خود بیجم نها آسی هنرد باشور ده دوی وقتی ده راستی جی نباشه جبرکو اوقاس درفت هي اوقاس امور باش و اجهزه باش و گروپ باش و اکیب باش کو هنا لبله کاری پر باش در ناکوه کاری پر باش کو زبیجم کاری پر باش یعنی لگور کسی کی کرد لگور کسی کو جبو کرد فکره اگنا پر کار هید مثلا دخوازن چکن د آسا جهان دا جبو جهان چید کن مثلا د باشور ده بس هو کی کسی کو کار چیب که سر اساسی خوب مشه سر کرد بوین و سر فولکلور کردی مشه نین راستی جی بهوی ما کوچه بید باشور ده مثلا و دمین داوی ام دخوازین راستی جی هندک چتنو چکن راستی جی هنری کی کردی و نوجی به راستی جی جبرو کار من خلکی نها گهدار کن کو اوقاس کوالیتی به جی عاجز من اوقاس باش به کو بکوی گوه خلکی در راستی ام نها دبینین کو هری زیده لور لروجاوا خباتک هنرگه دست پیکریه کو راستی جی پر باشه پر پیروزه پر باش دمشه هنرگه اولاد دست پیکریه از بهیوی ما نتنی هنرگه کی اولاتی ما هبه هنرگه اولاد لباشور هبه لروجهالات هبه باکور هبه هر کس لگور هرما خو هر کس لگور جهه خو هر کس لگور هنر خو کوه لگور او درفت کوه مثلا کار چه بکن مثلا روجاوان ها کار چه دبه راستی جی پر باشه مثلا از باورم او درفتن كل باشون هنجبو کار کردن احتمال يعني ازوكي خود بيجم احتمال روجاوان به مثلا الجرميان دنگ بيجي ما هي وكي ازوكي جرميان اگر باقفم دكاري پر لسروانا کار که مثلا وكي هورامان بشي باشور دنگ بيجين هورامي پر هنن پر نوعيتي وان هي بس جراد بيجم بزمي چپلا مثلا سيا چمانا پر چتنكو مرود کاری پر باجي دار چيكا مثلا موزيكي پر باج چيكا پر كواليتي مثلا هريما هولير هي جراد بيجن دشتي قراج وكندينا وحيران هي لاوك هي شتي پر باشه ديسا سليماني هي كركوك هي ويارسان لور هنكو هنريكي واني پر مزن هي يعني درفتي پر باش هي كنت بخواز بي لسر اصلي خو كارب كي الباشور ده وروجلاش ديسا وسا مثلا و يعني از وصاد فكرم كو مروبه كسك وبخواز بكاري باشيكا يعني كاري پر باشيكا اگر ارمان جوي هبه وبخواز بكاري باشيكا راسي بله ام نهاد في برنامه دا جدامه که ام نها بطار صحبت دکن اول پیشوان بارانک و دنگی عوران تی راستی جی یعنی باران تی و دنگی عوران جی تی دبید که دناوا في برنامه دا دنگی عورا باران جواره بروی یعنی دمه که گهدارین ما دم دنگی عوران باران گهدار بکن زانبن که لجامه دمه که اف برنامه چه دکر و تومار دکر باران و عور هبون و دست بکا پاییزه بله امنها هنا کی تدناو صحبت خود بحثی اوی کر یعنی لباشور در فتن جبو کار هنر پرن خویای یعنی پرن لی برهمن ولو بقلیته یانجی هم بجن بناواروک در ناکوی قالوا نها مثلا لباشور يعني دمكو ام هنرمندن كنهال ودارينا بچه رنگی دفکرن دخوازن هنر چاوا چیکن یانجی چاوا نزدیکی هنری دبن جبر چه تشتن وکو ام دخوازن در ناکوه یانجی وکو تو وک جوانه کی لوداره و تکار هنر دکی تچاوا دبه پیوست هنره کی باشور در کوه حالا هیجا بری هر چشت کاری کی پر باش در ناکوه باشور مثلا پرورده راستی جی اگه پرورده کی پر باش هبه و کاری باشی در کوه راستی یعنی کسی کو باش بفکره و کاری باشی چه راستی از او صاد فکرم
مثلا من بخو زانینگا موزیک قداندی السليماني باشا موزیک زانینگا مخابن از وسات بیجم از راستی جید بیجم باشا هولر زانینگا هولر هنرم بدو هيا كو موزیک و سینما و شێوەکاری ینی پێکهاتیە مەخاون دیسان بێژم مەخاون بەشە هەولێر بەشە موزیک نها ستایلێک زاڵک و نە ستایلێ مەیە یعنی نە تەرزێ مەیە ستایلی ئەرەبێسکێدا تێ ئەو کردن ینی دەرزدن کەسێک و پڕ باش بکار بێ ئەرەبێسک لێ خەت بێژن موزیسیانێکی پڕ باشە مەسەن نها دزانینگا هەولێردا بەشێ موزیک و سلێمانی زانینگەیم کۆز من لەوەر خلاص کرێ زانینگەیەمە کەسێک کاری با کلاسیکی ئەوروپی پڕ باش لێخە دەگوتن موزیسیانێکی پڕ باشە یعنی سەر وێ تەرزێ چون کلاسیک ئەوروپا تەنێ دەرسێکی مەهەبوو و پڕ باش بوو مامۆستا گۆران کامیل یعنی ئەس پڕ سپاسێویت کەم ڕاستی من پڕ سۆز جێگرت مامۆستا گۆران کامیل یعنی موزیکی کوردی و گەلانی ڕۆژهەڵاتی ناوین ددامە مەسەلەن دەگوت موزیکی تورکی ئەوە فارسی ئەوە عەرەبی ئەوە کوردیژی ئەوە يعني الراسيجي كردي بربر موزيكي كردي برج دردوري ما جدان راس مثلا موزيكي عربي هنا جبروي ناوتشي وان دائما تاخد بوي يعني وصاوكي صحرايك بويا تشيا جموان نبويا مثلا جغرافيا وان جلوبرغي وانجي خويات مثلا 12 خود كانوا ناوتشي كي وان تاخد هي مثلا كودن بيجي جارنا دبيجن موال دبيجن وان جيرا دبيجن موال مثلا وصاد بيجن يا ويل يا ويل ويل وصا فيبريكي بربر نورمال تدا نبلزه بس دمي كوج بروي كود بنا لجلوبرغي وان جلوبرغي كردي چوايا وسافره وبچك اوكي چاو بيجي عسكري هاتي چكرن و دچيادا بويه و كرد دچيادا جيان كريا او قاس هاتي و چويه مثلا دنگ بيجي كردي و ساتي جدا كرن فيبريكي وي بربر سريع هي ومثلا بازدان تون هي مثلا تونك جبو تون سي مثلا تونا يك جبو تونا 4 وسا مثلا مثلا يعني جداي نافر دنگ بيجي كردي او عربي بربر هنا مثلا هنا دبيجي مثلا دباشور دبيجن كا موزيكي كردي منينا او نينا مثلا وسا بر بأميدي دا في راسيجي وتركيجي ديسا وسا مثلا وان توني خو بكوما جداد كن كو دبي صنعة ميوزيك قال عربيسك جارنا وتفلت كن وسا شتيكي تركي درت كافيك وعربيسك عرب الراسيجي بس نها ترك زيده بكارتينه قال صنعة ميوزيك شتك تشكري وسا شتك شخورا تشكرنا مثلا او ديسا برج ميوزيك كردي جدايا مثلا ميوزيكا تركي بكاربي كز بخواص بكسك شتك بيجي مثلا سر كوما تركي مثلا نابري تونك جبو تونك نو كوما هي تمام نو كوما مثلا جمع كردا كو فارس وعرب جدي صاب كارتين بس تونين كردي جداترن تونك كردي مثلا نابري دو جبوري مثلا تونك جبو تونك 200 سنت حساب كرن مثلا تور بخاص بربع تونك بقري مثلا كروم بقري بنجايل سر بنجايل ساكني بس تركي جداي مثلا مثلا تبي صنعة ميوزيك بس جمع مثلا كردي بر جدا دركه مثلا هردو حجازن بس طعم ايوان بر جدا راسيجي بله امنها امي نابركي بدن نابري موزيككي سترانكي ستراني و امي جارك دن صحبت و نقاشي خبر دوامك سر هەڵدانە زانستگی فام و هەرمانە داوێنم فێرگی ژیانە گڕ و گاڵی بەرخۆگانە لەیلەیەم وانەی هەبینە وانە یاسایەتی ژینە ڕاهێنانی سەربەستیە ئاوازی خۆشەویستیە ئەمن ژێنم ژن ژیانە ئەلفوبەی ژین و گیانە ئەمن ژێنم ژن ژیانە ئەلفوبەی ژین و
من پر لجينا عشتي ومانا وأبينا خواجني آوين وأشتم جيهان مهارا رنجينا لشي ليقاني خوجين دم بدا مريم جيهانا داوين متاجي لبوني فلسفي قولي جيانا أمن جنم جن جيانا ألف بيجين وغيانا أمن جنم جن جيانا ألف بيجين وغيانا كم دار داري هبوناكم عزاري جيني نحازي لبر بيت فروتناكم لعن في كور بيسر هلدانا زانس كيفا مو هرمانا داين فرقي جيانا قرو قالي برخودانا أمن جنم جن جيانا ألف بيجين وغيانا أمن جنم جن جيانا ألف بيجين وغيانا بله گهدارن هجا ما یک جبر همین ماموسته و هنرمند پیشاور رمضان گهدار کرد گلک خوش بو ام سپاس لکن جبو وی بر همه خوشک و بر کفتی سپاس. بله ماموسته ام هنکی سر مجار موزیکن ترکی موزیکن کردی و عربی و ناوا ریو بازین پرورده دا ما هنکی ده باشی خواهی دست پیگه دا ما هنکی صحبتی خواهد کرد ده ناوا گوتنه دا تشتک هبو یعنی تایبت لزانینگه ها هولیره دمی که عربیسک پر لپیش بیانجی پر زانه بیو اک بیوانه کی یعنی که او پر پیشکتی یانجی اکو اوروپی و غربی هم بیجن اف باندور چیه او یعنی جمارا چی ایفاده دی که یعنی جمارا چه تی گوتن یعنی ام بکارن ویتشتی چاوا بنرخینم مخابن دیسا ودگره سر به پرورده راستی جی مثلا خویندکار دمی که چه زانینگه هک اکید جبوی دی چه کچتک فیر به او ماموسا که درس داوی مثلا اکید دوسا دفکره که جوی زاناتره لازمه چتک جوی فیر به مثلا دمی که ماموسای تل زانینگه سر موزیکا عربسک و موزیکا دجمناته مثلا یا بلا بیجین صنعت موزیک و موزیک دجمنه ته چقا هنر کردی چقا استران کردی برنه بناو خو کرنه مثلا کوسا سوران بیجین شانازی پیو که مثلا ایدی خوندکار چوا لازمه درکوه مثلا ماموسایت نورمال که چته کی نورمال کتوش بو خوند چی ولات کی مثلا نورمال ماموسایت چوی در ول اروپا چک جهک خوندن خلاص کری ود گره سر نفسی ستایل و طرز مای دیسا وسا درز داده دبیجه کتو وسا بی پر باشتر بی موزیکی کردی لور هون داد بی اگر کسی کی وسا دلسوز نبی کسی کی پرورده نبی کو غمی موزیکی کردی بی غمی کردستان بی راستی جی او قاس موزیکی می خوشی که از بارم اگر بیجم د دنیا د چتی وسا خوش کنی نبی مبالغه راستی جی راس هر نتواک هر ملتک موزیکی وی تایبت هیو اکید خوشه بس راستی جی موزیکا کردی دکاری پرچتی غریب و جدا تدا چکی وکی از نها وکی موزیسان گلت داخم وکی کسی کو ارنجات که وکو کسی کو دکاری موزیک دابش که راستی جی مثلا موزیکا کردی دکاری پرچتا تدا بکار بینی دکاری پرچتا جه درخی دکاری پرچتی جدا تدا چپ که راستی جی کو مثلا نکاری جه موزیک عربی ناف موزیک عربی دا چپ کی مثلا یا ترکی جبر کو وان در دوره چواد بیجن بازنه نظام کرمانجی چی جرات بیجن بازنه نه وصد دوری دایره یک داتین و دچن خویا اره خلکک مثلا
عربي خويا ستايل وان ارابيسك مثلا تركي صنعت موسيقى مثلا فارسي جرات بيجن سنتي موسيقى جاليريا وان يعني فولكلوري وان سنتي جرات بيجن مثلا بس كردي نوسا راسيجي كردی کاری پر تشتا جای در خیش برکو موزیکی که آزاده موزیکی که پر هسته دای و هرم ما و زاراوین ما و جه ما پر حساس جغرافی ما پر حساس چتی پر جدای ما هی راستی جی د موزیکی دملکی دا زازاکی یعنی د کرمانج دا د گرمیان دا سوران مثلا جی ناو یارسان دا کلهور لک مثلا ناو کرمانج دا تشتمي پر جدا هي مثلا ستايل مي وترز مي پر جدا هي كو امتكارين دسري كروسان حياه بني تشتي پر جدا تي مثلا تشتي پر غريب جي تشبكن از بقرب سر مثلا اكاديميه او تونكم بشك بحث كر ها مبودات كين بارانجي بشا خورتر بله بارانجي خورتر دبي اري باران خيره اري ما بحثا تونكر مثلا ما بحث كر كو موسيقى تركي بكوماتي تشكرن كو نو كومانا نافر تونك جبو تونك يدن عربي كردي فارسي بسنت بيوان كرن نافر تونك جبو تونك يدن 200 سنت ام دمك كو بيات لي دخين مثلا كافين مثلا ام كافين سر تونا دو ربع لي دخين ربع جراد بيجنا بله اري مثلا اگه بخواز به عربی در کفه مثلا لازمه پنجه تا سر پنجه به مثلا نابره تونک ما گوش بو تونک 200 سنته نیوید به دیز یا بیمول مثلا صده اگه بخی پنجه تام عربی در کفه هستیوی مثلا بچک دست خود داخل مثلا بخی سر 47 وان داره تام هستی که کردی داته او مثلا لیکولین از دی ساجی ماموسایی که ما هبو که مشترک بودنها بچک ماموسا گوران لیکولین کربون تاقیقه که هر موزیکی که کردی کوهاته لی خستن دست خود سر 47 داتانینه مثلا جبروی هستی وی تام کردی درکتی مثلا هاد کردستان گشتی ده موزیک چیت کن هری زیاده بریجی کوهاته چکرن موساد حسین کوبایاته لبل نبایاتن حسینی جراد بیجن تونی دوا او ششا دبی ربع پر هستی که کردی دامرو مثلا يعني دیسا ام کرد پر بکارتینین وکی کردا دیسا ماينر ام بركارتين يعني نهاوند عرب بيجن بيسا وكي من قد راسيجي موسيقى كردي ام تكارين پر پیشانازی بکن و پر کاری باش بچکن ویگا ویل تایبت لباشور یعنی نها دم کتلوری کارو خباتن کو جبو پیشکتنا چانده و به تایبت موزیک کار خباتن کو سال بر بچاب اکو نها دکن چنه راستی امنود باشور دا دست پیت کن یعنی و امتکارین کاری باش چه بکن راستی جی اف پروژه کو ما چکر هر داوی پروژه اگریجه بو جبو مثلا وی جنجیان آزادی بو ما پروژه چکر جبو شنگال راستی جی برهمی که هاو بش بو نابره چند باشور و چند شنگال دا نها پروژه که دن دست سیمه دایا یعنی پروژه که پچک برفره ام ویز بسانه لازم خلاص به بری بوهر راستی ام وی پروژه دا ودگرین سردم مدیا از باور موی کاری که جدای که حیا نه هاتی چکرن ام ودگرین سردم مدیا 2700 چتک بری مثلا تام میجوی چیت کن مثلا موزیک هاوی مثلا میجو داس جنگ بوی مثلا گروپک هبوی گروپا پرکیشن جرات بیجن کل ریتم دخنج بو ترسانا دوجمن بله داهول و اربانه و شتیوسا ام دهان ناف لیکولین داین کو بزامی وی سردمه چ امور هبوی چ هاتی بکار انین جلوبر گیوان چوابوی الا کنفدراسیون ما چوابوی مثلا دگل کی جان چ دراوسه ما او دم شربوی مثلا جبوچی مثلا وان چ بوی یعنی تام دخوازین زندی و راستی چته کی وسا چکین چک زحمت او پروژه جبرو یم سپای کی پرمزن لازمه چکین وسا سپای دوجمن چکین دی ساجی و دم کی وی برف و باران به مثلا راستی جی ام 300 400 کسا احتمال يعني حيان هاد مجي مدايب كافي بروجا دا بس دي ساجي فيجوال افكت تيت كافي في افكس احتمال او 300 400 كسا كليب دا كوم تشيتكين سوبا تشيتكين اكيد 300 400 كسا نامشي بخين 1000 2000 3000 كاس بفيجوال افكت كمبيوتر راسي جيم دخازين منها بروجي وصل دسي مدايا
او بروژه بروی چیتکن بیشن کرد میجوی اوه میجود امو سابوینه بله او سروری میجوده مثلا جبو کوین و خباته يعني دست پی بکن و بردوام بکن يعني جان بیجن حاضر به آماده به البته اکی پر مزن جیرا لازمه اكيد يعني اکی کو بفکری ستران چا چه به سیناریو چا چه به کسی کو در رول بلیزن لیستوکوانی بکن وانا همی حساب نوی تین کرن و داوی برهم ته کشاندن و ته مونتاژ کرن و رنگی نها تبحث شنگال کر از بارد کن برهم کوجی یه سر شنگاله و چه کربو بری دمکی ملی گهدار کرد گهدار هجای گوتنی یعنی گلک از هرتم دو بیجم جی گلک هنرمند و میوان کو تبلیغ برنامه دبن برجی کارو خبات مبهو را کردن یان جی لهنک جیا مهفدی دیتیه یک جوانا جی ما مسته پیشوا رمضان امل شنگاله از نشاش بری 3 سالا بو اره راسته بری 3 سالا لشنگاله وین بکومکی هاتبون شنگاله ام جی جروجاوا هاتبون جبو چارشم سور راسته ملودره به هفرا شاهی اکل دارخست ام هنه که به هفرا گریان جی گلک جیان جی وسا ما شاهیل دارخستم به هفرا روزن خوش بون براستی جی راسته اما کی گروپک چند سلیمانی باشور هاتبون اونجی روجاوات بون ملور هفدون اسکر سپر کیف خوش مدید ناته دیسا راستی جی شنگال چاوه تو شنگال چاوه دبینی از بخوا از وک هستی خواه بیجم یعنی دمی که از بخوا از هاتم شنگاله دو جارن تیم شنگاله او جار دیه بو یعنی دمی از دکتم شنگاله بو تایبت دمی از دهاتم چیه یعنی جی شنگال دوره چیه هر دوره که دمی از ملی دنری وصا لپیش شعبه دیرو که زندید بو یعنی شنگال وصا هسته که دیده کو جی کو دیرو که میه یک جدیرو که ما اکو مدده ناس کرن ناسین یعنی تا چه شنگال دیدید واسه از باورم ملتی زیده من نبانه ما باش اصوفه سی خوناس نکر براستی جی حیان هاو کی خومانه حیا پاش 74 فرمان کوب سروان هاتیه دی ساجی وان برخودن و برخوداند کنو حیان ها حول ددن و جبور ازگاریا خوش جبور ازگاریا کروسان گشتی جی يعني جبو من شنقال تايبت الراسي جي هسه كي برجو دامن راسي جي از بري هرچت معجبم پر بدنگ بيجي شنقال راسي جي نها عندك بروجي داس من داهي راسي جي من قيد كده بروجي دنگ بيجي شنقالن كوز ميوزيك جوان راچيتكم از باورم و شتێکی باش دەرکەوێت هەواڵێ پێشەوە ئەم ڕاستیژی دنەوە و کار و خەباتێ تەدا سەرکەفتنێ دەخوازن خویایەک و ئەف دەمەکە تە دەست پێکریەک و گەلک پرۆژە گەلک کار و خەبات ولو بەرهەڤ وەرن ولو کۆم ببن و ji bo guhdarên me û ji bo miletê me ku guhdar bikin tiştekî nû bê xwayê wê li bendê bin û berhemên wê derkevin em ê stranekî din guhdar bikin ji stran û berhemên we û em ê sohbetê xwe berdewam bikin
بله براستی جی برهما کول سر شنگال هاتی چیکرن برهما کی پر هجای دسته تساق به یعنی وسا خویای کو دناو و برهمه دا وستاندنه که سناریو کی هيا و تشتكي نويا نها از وی تشتی بپرسم افدمك يعني برهمن کو درد كافن براستيجي ادي نتاني ستران واري گوتن يعني جي ستران زيادتر تي فكراندن کو سيناريو کی چاوتي واري چيكرن چيروك ليستوكوانيا کی واري کی چيكرن زيادتر وسا جي ادي دناو برهمن يكوان بيجن بكردي چه دبن تذكره چاو تشتي بنرخينه يعني وقت استا کی چاويا راستيجي جبو دمن نهاين ما راستيجي كاري وسا سوبر بيروز بينم از باورم كاري كي پر باشه جبركو لوجيك بشتيوي هبه مثلا بيروكيك بشتيوي هبه فلسفاك هبه كاري كي وسا جدر كافي كاري كي وسا سيناريو كي پر خورد كاري كي پر باش به مثلا ام ما بري هرش ما برسكر بيروزين جمع زيدي چنه چيچتك جمع قلمي زيتخان پر بيروزن مثلا ما عندك تشتا اجا مقابل خوزي ديمان جديد بان هفالان كون ها مجهودارت كن ما راه جمع زيديا جمع قلمي زيتخان پر بيروزا مثلا بيروز دبينن مثلا ما قباب كارانيا كو نزا خوليت كن ودعاء خولي ورد كن مثلا مجلو برجين يزيدي بكارانية ما عندك جوان عشيرتها مثلا عشيرات وانجي مثلا تقريبا وكي فقير هي الشيخ هي مثلا مريد هي يعني ما خواسي بناسيك جي قلميز خان شواجيان تكن شيء يعني ننامو بي نغريبي جم كسن مثلا كسك دباشور سورانا كسك جباكورة كسك جي روجافايا كسك جي روجالاتا مثلا مد هندك شتيدن خصينا افكار داك ومثلا جم كردا اولي كيوي بيروزي كيوي مثلا ما غزال بكاراني مثلا ما تاوس ناف كاردا بكاراني كو جم ازيديا بيروزا مثلا تاوسي ملك تدايا مثلا ما وان شتاب كارانيا ودي ساجي قلوي غوفندكي اصيلي شنغال تدايا راسيج ازيديا ودربي وي غوفنجي ما حول داي جروبي كيوسا قل غوفندي كردي وقل دانس مودرن مشتك تبليف كين شتكي جدا تشيكين راسيجي هم تكارين او بيجن او كاركو ما تشيكر تقريبا جرات بيجن فيديو فورم يعني فيديو فورم تاني ديماني خوشيك بشانده وهندك بيناسي او جه بشانده وكي بيناسه مثلا ديماني وايت شوت هبوكو ناو تشو قبا مثلا كلوز شات هبوكو وكي دي ميوزيك داجي هندك دنك تدايا كو خويايا مثلا ام گرنگی بناوروک دین پر مثلا بنگهاوی میجویاوی متخوازیم بشام دین راستیش نهاد شورش روجاوا دا پشت شورش روجاوا چه بو یعنی تایبت یعنی روجاوا پر درفت مزن و ببون یعنی برای کدام دولت هبو دم کو رژیم هبو گلک میوان الماء کو تفلیبون دوی دمنا دم کار دکرن زحمتی دکشاندن جبو و دم کوین لباشور بون دم کواجی کار و هنر بردوام دکر شورش روجاوا دم لحات لدار خستن و شرکی وصا لهمبری داعشه و لهمبری يعني اف چتين كون بيجن انسان كشتن انسان بلاف كرن يعني شورش روجاوا جبوه چابو يعني وين چا دنرخينه راستي جي از وی جاره دوهم جاره تیم روجاوا جاره بره از وقت استرام بيجازم وی جاره وكي ميوزيسيان جاره بره زاتم جبو نوروز قامش لو زركتم لسر ستيج راستي جي من سرانغوت بري از بين من اسبينا د حسيام كل روجاوا مثلا چواتي جيان دكن مثلا روش لفر چوايا مثلا عندك كسال باشور جي فيم ناكن لفر مثلا وصاد فكرين كو احتمال لفر مترسي هبه شر هبه او هبه بس دي ساجز وكي خول لفر دبيجم راستيجي از راستيجي دبيجم بيد حسم كو روشا فر حيا يعني بر ارام ترى جباشور مثلا از دبينم از جباشور جيان دكم روشا فر ارام ترى راستيجي جيبو من فر خوش ترى يعني باشور جي ابي منا از لور مزن بو مراسيجي بس ديسا از دبينم روحيتك لفر هي راستيجي مثلا هوالتي هي لفر پر مثلا دمي كسك بخواز بكارك اليكاري هي مثلا شورشا روجاوا مثلا جبو من وكي خو
اسپر باندور ومدمك اول هاتم في الراسيج من عندك تشتيت راسيجي پر تشتناف من دا هات جوارتن كدمك وزاتم روجافا مثلا يك جوان كوز هاتم روجافا ناف من دا هات جوهارتن جاري برز وقت سران بيجاتم في جاري از وكي موزيسيان قاتم شما از دحسم جبو من از وصا هيسكم كو از كاري موزيك بكم موزيك تشيكم جبو من پر باشتر از كارم زيدتر خدمت بكم مثلا از كارم كاري پر باشتر تشيكم حيا ستران بيجم مثلا ستران بيجم اوكي نورمال تكارم مثلا عندك سترانا بيجم راسي از وصا دبينم قوتي من جي موزيك تشيكرن و كوم كرنا ارشيفن هريمن كردستان پر خورتر باشتر حيا ستران بيجم مثلا يك جوان كوز باندور بوم هاتم فر من هندك هفالي خودي اللي هنرقا شي دولات مدتك قلوان مام راسي جيس پر باندور بوم مثلا جارنا كوفات قري عندك منها عندك الباشور تبينم بيجم مثلا وكي خود بيجم خوزي ورجي وكي وربا مثلا عندك تشتادا سي از بهيفيما كو الباشور جي للرجالات جي والباكور جي وسا تجربيكي وكي الرجافا تشبي و بكاربن وكي الرجافا بجيجن جيكو شايني ملتي ما به يعني تشتكوا من جتا قرت يعني الباشور يعني خوياكو بيردوزيكي يعني كاربه يعني للسروي اساسي كاربكي بر لوازو كيما لدم الرجاوا دبينن بيردوزيكي وصا هيا جبوكو ام وكو رجاوا بنگه 4 پرچن کردستانی دنن و دناف داجی یعنی خط راست یعنی هنر راست یعنی پیوست ام وک کرد چاو هنر بکن بچکرنگی آوا بکن هنگ دیدتر لور هی یعنی سر پیوان راستر لور هی مانه سر پیوان راستر لور هن اكيد مثلا پرزگریک لباشور هي اوین کو کار وسا هيسان چتکن مثلا روجك تگودارت کی مثلا یا روجی کودرت که تو ناخوازی گودار کی راستی موزیک وسا ما هي يعني اسكارم اشترى بيجم مثلا او موزيك كوتين تشكرن سر اساسي كي وسا نباشتين تشكرن فلسفيك بشتي ويدا نينا مثلا ايديولوجيك نينا بنجهك نينا راسي جبركو يا ناي غوداركن يا غربي غوداركن روجك دو روجا وسا نامين دم درج راسيجي برسكريك باشور دا كو هي او وسا دحسن كو روجافا او دحسن كو باشور ها هرمي كاد بيجن ازاد بويا او بار اوي كي خوسري كي وي راسيجي وسا بيجن بس راسيجي اوقاس داگیرکاری نهاد آلیه ترکاد آلیه مثلا ایرانجی آلیه شر تایبت هری زیاده شر تایبت لسر باشور هي سر هیچ جهک از باورم نایکرن لکوه کردستان مزنده مثلا تلویزیون کردی درامای ترکی پخش کردن سر عائلین کردستان باشور گشتی مالوان ها دچن دراما ترکی دنرن درامای کو او دراما کو دکرن مثلا پری کردای ددن ترکا دیسات کن فیشک و توب سرمد بارین مثلا دیسا مندال مو زاروکی مو برای مو خوشکی مو گریلای ما پیشی تخن مثلا جبرکو هندك بآگاهی باشور داز مخابن وصاد بيجم راسيجي هندك دیسات بيجم پرورده کردن لازم راسيجي او تفکرین کو باشور ده هي او صاد حسبين كو ام آزاد بوينه و ايدي ام سربخوينه و شيكي وصار راسيز بيجم باندوري تشكريه او شاشتي راسيجي جبري وصاد دفكرن كو ايدي ام موزيكا شورجري ام درباز بوينه مثلا ام موزيكا كردي ام درباز بوينه لازمش تكجبو جيهان تشيكين جبو عالم مثلا او زيدتر بس لغور نرينا ما لغور نرينا هفالين فير روجافا منجي مثلا ام هن دربازي مثلا نبوينه كو بيجين موزيكا روجا موزيكا شورجري تمام مثلا يا موزيكا جبو كردستان تمام بس ام آزاد بوين بس راسينا وصايا باشور پر كارتي دا ما يكو لازمه چبه هيفيدكم ام كاربين کاری پر باش چکن و باندوره پر باش چکن باشور دا کومنو دست پیت کن هیویما ام کاریم بدام کنو کاری پر باش چکن بله ام پر راستیجی پر کیف خاشن کو ایرو دبو میوان خلقا کلین هنری اف گوتن انتای داویجی وک پیامک ام وسا دگرندست یعنی جبو تایبت هنر کردی لروجهلات لروج آوا لباشور هی ام د روشکی وسا دنه پیوست ام بحثه
خوابکن، ام بحث شورش خوابکن، بحث آزادی خوابکن، ام بحث داخوازی خوش بو کو ام هبون خبر دوام بکن نبی هنر ماجی بیردوزی کوی هبه راستی جی ما مستپیشوا ام پرکیف خوشن کویروت بوبو میوانا برنامه ما گلکس سپاس خوش بوم هر بجی گلکس سپاس کم هر بجی بله گودارن هجا ام بویرنگی گیشتن داویا برنامه خو برنامه کلین هنری حیا برنامه اگدن ببینن خیر و خوشی دا لیبری کو ام برنامه خوب داوی بکن ام ستران اگدن ج ستران و برهمن هنرمند پیشوا رمضان گودار بکن وین هر هبن هر بش که بلکه مال با تمرابه اگر مال با ترابه رابه جدو استر پیده تو خاص بچافن خیلی من مزک المزانی بوشتکی دلیت دهایا من سری خالی سر شکیت دانی تو جی خودی ناترسی در دو کل اسکال کره من راد بيجي حيران توكالي ولا ازنك عليم بلا ازنك عليم اسكو شرم خراب مالم ببرقالم حيران وزري ما بها غالم كاجو كلون درد تناس في دنالم دلو دلو الزمر من اليادي حيران دري قرر شوقي قوانا بفصل رواراني نبري وردا قواران هيا مانو صدامان دم قواسي بالبراين برادر نقر مدمان قورن شنم لوبينم لتيجة تيجة عنا والله سجاري لنوارا ورا دم قول ابو من قاس كانوا كيجا كاني حمر لشار دي باشينا كملو داب بسين نا والله دم قد باشاي خوكو